Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллахтың саламы, ырайымы, берекети барыбызга болсун. Урматтуу достор, Ахунжан Исмаил YouTube каналында Устат Шакирт долбоорунун алкагында Муаллим Сәни китебинен нөлдөн Куран окуйбуз аттуу сабактардын бүгүн 5-чи сабагы. Устаз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Sözümdü, merimdü, ырайымды Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Анда эмесе биз сабагыбызга киреше берсек, биз биринчи сабакта жалпы тамгаларды алдык, экинчи сабакта алиф, ро, за тамгаларын алдык, үчүнчү сабакта мим тамгасын алдык, ал эми төртүнчү сабакта та тамгасын алдык. Бүгүн нун тамгасына жетип келдик. Анда эмесе сабагыбызды баштай берсек, мен айтам, аркаман кайталайсыз. На, На, ни, ни, nu, ну, an, ан, an, ан, in, ин, in, ин, zin, зин, zin. зин, Yaxşı. Man, мән, man, мән, min, мин, min, мин, nam, нам, nam, нам, anta. анта, Yaxşı. Anta, анта, nimta, нимта, nimta, нимта, antum. антум. Şol dommanı aytıp durup, oğuzunuzdu arkaya kaytarasız, mim tamgasını aytasız. Sizdeki üçüncü avalda kalıp atat da entum. Entum arkaya kaytar, ondan mim de aytasız. Антум. Устаз, ушул жерден бир нерсени айтып коюуну туура көрдүм. Мен буга чейин азыр эми бир аз машыгып, бир аз окшотуп калдым окшойтчу. Башта каталарын билесиз го, жанагы анта дегенде анта, ниме та деп айтып аткан элем го башта сизге сабакка барып атканда. Ошону дагы айтып койсоңуз, анткени көргөн адамдар ошол өзүнүн катасын табыш керек да. Көп ушул жерде айтып атканда дагы нунду özünü aytpayt da, biraz titretет. Entum, entum deşekte. Oşonu nundun özünü aytat. Entum. Антум. Hem tuğra oldu. Мен ошол башта başında- антум дейт элем го. Көп тамгаларды entum, emtum dep em kılı üretilesi da. Hazır jakşı. Entum, Антум, nimtum. нимтум. Jakşı. Mimdi özünü ayt otası, gördünüz mü? Nimtum mes, nimtum. Нимтум, Jakşı. Naziru, назиру, nazinu, назину, nazinu. назину, Amarna. амарна, Rodo dağı bozunuz üçüncü ayıp getiriyor. Amarna. амарна, Amarna. амарна, Yaxşı. Umirna. умирна, Yaxşı. Umirna. умирна, Siz o'zingizni açıkça ile kıyımıldatıp koyuyorsunuz. Umirna. умир, de. а, Umirna. умирна, Yaxşı. Umirna. умирна, Marorna. марорна, Dağı dere o'zingiz. Marorna. Kıyımıldap ketip tuttu. Gözgü alıp maşıqasa. болду. Marorna. Марорна, Dağı dere. Maror dep. берилип кетип атам да. Başınızı da көп kıyımıldatıp koyuyorsunuz. Maror. Şunu marorna. Марорна, Dağı dere o'zingiz. Marorna. марорна, Yaxşı. Bunu da biraz jonroq, to'liqroq aytgan harakat qilasiz. Marorna. марорна, O'zingiz da qiyinlab ketadi. Chunki mashqasi. Murirna. мурирна, Murirna. мурирна, Amrorna. амрорна. Daha da ror deb atasiz. Bu iki erindin ro tamgasında teşhis Teşhis yok. yok. Çırak olan yerinde teşhis yok.
Emrorna. Emrorna. Yaxşı, ronda biraz ronda. Emrorna. Emrorna. Allah razı olsun. Allah razı olsun usta sizden dagы. İnşallah машыгабыз иншалла. Бул мен оюм боюнча бул 1-2 сабак менен баягы жетишсиз окшойт. Кайра өз алдымча машыгып дагы сизге сабактан тышкары дагы кайрылам. Birinci soğuktara karaganda hazır tamgalarımız yaxşırak. Alhamdulillah. Урматтуу достор, биздин 5-чи сабак нун тамгасын алдык. Өзүңүздөр көргөндөй, сиздер буга чейинки сабактарды дагы көрүүнү сунуштайм. Анткени биз дагы айтып коюш керек, Устат Шакирт долбоорунун алкагында биз Муаллим Сани китебинен ошол башынан баштап, тамгалардан баштап сабактарды баштадык. Анан кимде ким ушул тамгаларды чыгарууда, тамгаларды окууда суроо жарала турган болсо, сөзсүз ушул видео ушул сабактын комментарийсине жазып койсо болот. Биз ошого устаздан сабак учурунда жооп алып бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.